Ah, 720. $741. 741. Wala pa. Quarter pa. Quarter. Narinig ko lang. Namueno de positeno binidyo. Namureto positeno binidyo.
Marine ka pa, gagawa na naman. Ha? Marine pa, dati na nang gagawan. Ha? Bakit nung atsuya ka nakit no reto? Na malalaway kenda numito mga nanong ngakit. Apa mo long blay pante-pantela pa mo makanyan eh. Tunggal mo ata, makanya mo ata yung allowance daw. Bure may pangatsa itang kaya kang aduan eh. Bure may pangatsa. Ma, eh naman mama ko. Nawita itong may penay na anak ka pa. Na? Mga talang oras kanyang lulob din.